December niruk Saint Nicholas Bishop AD zathum som nga amasabik a Saint Nicholas min apumi Catholic Rifa unaw nan dilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan in tlai na Christmas laksong aphozam ton mi min thang Santa Claus tia mi ni an thai mi Saint Nicholas chu kumzabu pathum nak chung Asia mai na I Patra khua a chuak Turkey ram mai ra ok chung Bishop sinak in tuan vopek araksi asi afa tok cha a wa angai kholo mi afanu pathum kha achom khauti na lo I hlo hlang tuan tarding a annu ni bia akhia mi kong kha Nicholas ni athai tek a sui song khoi pakhat a putnu a muilak a phen I aong mi thalang ong in chung a laksong a hlon piak na chu sui song khoi in a upabik nu thitum poi cha a achia kho I a upabik nu zong arau hlan a wa angai thitum nak puai atua khau chu chan karlak a Nicholas chu apani nak le apathum nak fanu na cha a alhan bantuk in sui song khoi hlon piak nak in arak bom ve na anu bik a chun chuti atua mi kha athli thup in abi mi apa ni anma chung khar abom tu pa chu Nicholas asi kha athai I achung a tampi lomnak arak ngai mithiang hlim Bishop Nicholas chu AD zathum som nga kum a arak thi chang kauna in mizon arwa nak le asian nak long thin chu anong peng kau I volai chung a amin athangri kumzabu hlaikwa chung Dutch mi phun Protestant cheu khatna ni Bishop pa min kha a khatte in Santa Claus tia an raksak amin kha minuam thiam min thang mi ni an uar ngai mi Christmas laksong phozam tu asi tia an rak fetar asen mi a angki fual kha Bishop ni a khu mi dog chale angki ban toy a arang mi tumul he thate in an bet piak Poland ni tlak laim hun I a mi sajok ngan pi na le Nicholas bu chu mi in mai khut nak tong par in atum I Christmas thingkung karlakna a laksong athlai piak ton na nak in American chatial thiam saya na kutial a alang khun I amin athang ngai ngai Santa Claus chu Christmas thum al nak tak tak asi I volai chong misifak na chung a dot nak le pek sian nak ngai nak sulam kha angai ter